Kon nou pale de type. Ki sa type la vle di? Nan Python, chak varyab ou bien literal ou bien constant ou genye, li genyon type. Type la se tankou, li genyon fason, li gon bagay ki spesifik ke liye. An nou pran par exemple x. An di x, an di a pito, kon kite x ki pi an lè. An di a egal 23. Ki type a? Kou nou ka gade ki type li, ki jan de bagay a ye. Lizo a ki son int. Int lan vle di integer, ki vle di nob entier relatif. An nou chanje a kou nan, an di a se 23.5. Fasan li di nou si se float. Float la ki sa vle di, li vle di nob desimal. An nou di kou nan nou gen b ki egal hello. Sonje la apè ki string, pou suppose mette guillemets sa yo la. Kou nan si nou gade type, ki tip de bagay b ye, la di nou ke b se yon string, str, ki vle di son string. Sa ve di, lop fè adisyon, fò gade ki type, ki tip de varyab ou gen. Par exemple, si m gen b ki se hello, epi m gen c ki se there. Type yo se menm yo, sa ve di m ka plus yo ansam. Lem plus yo, e kom se la pran c a li kole la vek b. Sa ve di la si m mette b plus c, an sonje pou nou ron sa anka. Si mette b plus c, la jos pran b a, la jos pran c a li kole la vek b a. La si nou bezo mette yon espas, nou ka mette l, paske Python li rekonet espas. Men, si m gen 2 chif, an nou di x ki se 10, epi y ki se 5, epi me se plus x avek y, la bom 15. Hay di plus la, li ka vle di 2 bagay. Li ka vle di plus, adisyon, nan ka sa la vle di adisyon, paske gen 2 chif, gen 2 nob, e nan ka sa li vle di concatenation. Hay di ou pran 2 mo ou kole yo ansan. E se kou nan me seye pran C a la ki se there, m plus C avek X a. Eske m pa pou kon problem? Si me seye pran X m plus C avek C, yap di m kon problem, paske yo pa ka supporte plus pou integer epi string. Yon not bagan anko ki important pou m diyo, an pil fwa, problem ou gen nan kod la, Python la tout mette ou kler, la tout diyo ok men ki problem ou gen. La sa m tout konen paske m ap eseye plus yon chif ki se x ki egal a 10 avek yon string ki se c ki egal a there. Sa vezi m pa ka fe sa. M pa ka plus yon string avek yon nom. Nom gen 2 tip ki prinsipal, jan nou sot wèl tan le a la. Gen yon tip ki se int, integer, gen yon tip ki se float. Takou a la, jan nou te zil tan le a, piske li se 23.5, li gen yon decimal point, type li se yon float. Men si li te gen 23 seulement, type li tap yon integer, ki ve di nob entier relatif. Komon ka konverti yon type? On ka konverti soti yon tip, rive non lot tip. An nou e fase sa, paske li te gen yon error. Nou ka klike sou li epi nou e fase. Ok, kounya, nou gen x ki se 10, nou gen y ki se 5. An nou kounya chanje y pou li egal 5.5. Piske kounya y egal a 5.5, li se yon nob desimal. Sa yon li se yon float. Men esko pa ka konverti soti nan float rive nan integer, ou bien soti nan integer rive nan float. Nou pa gade sa la kounya. Pou fon konversyon, ka di x ki se yon integer nap mette lan float, nou ka cast li. Nou di float x.
Là dit float x, c'est x ça li prend qui c'est 10, qui c'est un nombre entier, il fait le tourner float. Là, point li là. Songez pour nous faire, mais ça. Là, point li là, li by 10.0. Il fait integer, ça là qui c'est 10, tourner en float. Mais quand nous avons y qui c'est en float, est-ce qu'on peut faire le tourner integer? Yes, nous pouvons faire le tourner integer. Nous juste mettons int et puis nous mettons y comme ça. Là, ça était 5.5. Qu'on a arrivé 5. Là, casse là, il juste prend 0.5 là, il est tiré là.